burya umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Alpha TV Rwanda, ibiciro twabihananuye mu Ngwino urore. Urashaka kwamamaza kuri YouTube channel yacu? Duhamagare tukubere umuranga ndakurahiye. Twamamaza ibikorwa byawe kuri social media zacu zose, turakwamamariza mu makuru yacu, mu mikino, mu biganiro ndetse no mu myidagaduro. Bashoramari barwiyemeza mirimo namwe abikorera, dore urubuga rumenyekanisha ibikorwa byanyu bikamenyekana. Si ibyo gusa kandi Alpha TV Limited tubakorera jingo zamamaza ibikorwa byanyu ku giciro cyiza. Tubakorera ibyegeranyo bitomoye n'ubusesenguzi buhambaye ku giciro cyiza. Dukorera Inyamirambo cyangwa se uduhamagara kuri 0788 95 78 39. Ibyawe bimenwe na bose ku giciro giciye bugufi. Alpha TV Rwanda, Rio Quality, new updates.